pegat pintu ko pratu bitama u indra loka hai tamang sari gekubah dalam nganku tamuga di tengah dudu daroi isiki genunong tedong lemah ta uhi tiba mudo di Sri Banu Raja beribadat lepang mesadut kalah gepegat mesejid raya mihrab jiphan meubongan pirak keterata pucak suasa pusaka alam nala otabu silang kaji pagelela ot masen tamu dewana bak puncak gerute takalan metente mata urolo megah tak jamun wate saboh jang Sultan Musyuhu Iskandar Muda Harunan bangsa Aceh mulia hinan kunebah meligo raja Gunung Selawah puncak gerudong hinan ku tanglong dali badonya